Doa untuk menghindari daripada segala mara bahaya, penyakit taun, penyakit wabah, termasuk wabah corona atau virus COVID-19. Doanya doa dari Syekh Haji Hasan Kurungkali atau biasa disebut dengan Abu Kurungkali, yang diperno kepada masyarakat watedornya langkah kena upan Labu Jamun, termasuk yang menerima ijazah doanya yaitu Abu atau Abu Syekh Tengku Haji Abdul Rashid bin Ibrahim Gelempang Samlakau. Doa haji yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun atfi bihim hararal waba'il hashimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun atfi bihim hararal waba'il hashimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun atfi bihim hararal waba'il hashimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun atfi bihim hararal waba'il hashimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun atfi bihim hararal waba'il hashimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Ya, jadi nyalakannya tak kun tapi tak kun bunga, tak kun tupu, tak kun jauh lelu semayang, tak kun malam lelu semayang tupu, tak kun laju nawate tadu, tak kun laju lelu semayang, mudah-mudahan terhindar dan penjara oleh Allah Subhanahu Wa Taala bala yang sangat mengerikan, Pak, masa itu. Karena penyakit yang najinonyan virus corona nyan nyo hana lebih dahsyat daripada penyakit daun jamun. Jamun penyakit daun pok mati urang lam thabau kampung kon thabau kecamatan kon thabau negara teribe lam thabau kampung tiuro truk mu 20 ni. Jadi nyan dakun gedanya urang beriman hana puta gunda. Segala penyakitnya Allah yang beri dan Allah yang pinah. Yang penting katanya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan terhindar.